روزه که امشبر آواهی هده پید مشین حتانی پارکا قوشوره جی دافیانیه ما بود دمکه ام مشین کتن اپیشی گیشتی پارکا قوشوره هی داویلم که چارکی بری اصابو آموز را من پیشیه یا قمر حمیلوی در نفر تو پیشیه دار ام هاتن ام گیشتن قوشور پارکی مداره چی چوار گاز داویدن از رویه از وقت نسان از رویه اپیشی چون تشتا کدریم و حالا دو خواه بنره من دو خونهری از چه ببینم قاد وارا بوید تری آموز نمونو قمر امانه آموز نمون ملسا خود 4 قاد اوهات برده بخورم بگیم اوها سکنی نورمال دا اوها سکنی لیگی رو اوها سکنی بگو بشرف هکه بگو هکه آموز نمون اوها سکنی به مرن دویه برچمه از چون مهنکی نوا خود تیر کرد از چون بخون نیزی آموز نخود کرد مگو آموزی ولی تو چی کردی؟ جمرد به هر وی پلیس تا بگیر مگو ما پلیس تاجی دیگر تاجی متنی دیگر بونانا تهرا گومیزار چیه دسته میدن؟ من هری 5 لیره پره یک کاغذ قال کریه دسته خود مگو آموزی پره و هم تهرا گوا پلیس وارا بیشتر تو چی کردی از این واش وارا پره من چه پازار خیار است مگو لی آموزی اب چیه؟ ولا ابجی 2 کیلو خیار تماشاوانên hêja vê heftaborî li bajarê Kölnê Almanya stand-upê kebû. Şanogerê navdar ê Kurd Özcan Ateş bi stand-upa xwe ya bi navê Dawiya Dawî bû mêvanê Kölnê. Em jî çûn me temaşe kir têra xwe em keniyan û piştî stand-upê derbarê hin vê stand-upa wî de him jî xebatê wan ê Şanoyê Amedê me pêrê hevpêvînek kir niha em ê li vê temaşe bikin. Temaşevanên hêja merheba jwere. Gava din me li stand-upekî temaşe kir ji deşta Mûşê ta Almanya Kölnê. Hevalê me Özcan Ateş lîstikvanê Şanoya Bajêra Amedê li virabû û gotin cî de bi em ji kenan birin. Heval Özcan pêşên bêjin tu bi xêr hatî û ev ne ceribandina te yekemîn bû berê te ev lîstik amade kirbû. Ez zanim niha tu amadekariya lîstikek din jî dike. Di vê stand-upa te di me weke serencameke Şanoya Kurdî jî dît nav di siyaseta bû jiyana Kurdiya rojane hebû ev ceribandina stand-upê li gora Şanoya komî ez dixwazim pêşî ferqa wê ji te bipirsim tameke çawa tu tê dibîne belê spas malî ava Rastî jî ez jî gelek kêfxweş bûm îro careke din li bajarê Kölnê careke din bi stand-upa xwe derketim pêşberî temaşevana bêguman ez berê jî hatibûm çend sal berê jî hatibûm lê navberê da gelek wext derbas bûye ya wek danî ziman bi rastî jî ewa ev tiştê ku di serê min da derbas bûne asna di serê her Kurdekî de derbas bûne ji ber wê yekê jî temaşevan xwe tê da dibîne û balan wan dikişîne yani فرقا stand-upê û tabî bêguman şanoyê ji hev cuda ye yani ewa Dawiya Dawî tu tenê li ser dikî û karekî henekî ye û hewceye tu her çîroka xwe de peyamekî bidî aslında karekî stand-upê xwe karekî polîtîk ye yani wê hêlê de naveroka çîrokê min jî hinekî zêdetir rastî jî gava ku mirov li bingeha wî hêrêya jî gava ku em di navê de bûne hatiye serê me asla trajedîke pir mezin lê me xwast hinekî bi aliyê wê mîzahî û careke din biçin wan salê ku borî û derbas bûne di wê hêlê da eva demeke dirêj ez dileyîzim yani ewa neşaşim bû 206 cara ku ez derkevim vê stand-upê derkem pêşberî temaşevana û ev jî bo min kêfxweşî ye bi rastî jî gelek temaşevan li Amedê tên dibêjin ewa cara dehaya dozdaya em tên temaşe dikin û ew jî bêguman mirov kêfxweş dike yani ewa karekî tu temaşe bikî careke din her yekî demekî pir tesîrekî li ser hesteyê hiştiyan jî em bêjin pir baletek şandiye di wê hêlê de ji ber wê yekê careke din kêfxweşim ji bo ku li vê derê me niha helbet merekar wê jî bipirs ev fikra stand-upê çawa derket holê û ji wê jî wê de tir yanî ev li gora Şanoya din tu tenê li ser dikî yanî Şanoya din de belkî tu li derekî xweşaş bikî hevalê te werin alîkariya te vira tu tikî tenê li hemberî te temaşevan hene û kenandina temaşevana jî ji xwe merseleke ciddî divira jî te serê wê digot yanî ji destpêkê heta naxtê got tu vê serboriya xwe dibîne yanî
تشتا هری بالکش دا هری زحمتش بود چی بو؟ نها وها پیشم یا بگمان یعنی اوا گاوا کاره کی تو سر دکی تناسری خوبی همیش چاول سرتنه یعنی حاجه تیج گوریوی تر بگری و جبو کو خورد در باس ببی لیستکات نکوی خاری و حاجه ات هودانه کی نشان بدی بگمان او کار استند پیش کی داره درکت یعنی براستی دوی هلی دا گواره کی گلک مزن هه یعنی ده هلا بیجا کردی دا استند پر نهاتیه کرن یعنی دمکی 10,000 وان دا هلا مراد باد کی با دمکی هات کرن و بشرا والهیه کی کت نابری و هری داوید 1015 وان دا و من بریاره که وها گرد اوشی براستی جی کسی اره یعنی 1015 اره من استنداپ چیکرو بالا از ایرو کیف خوشم جی از زانم گله کس سوزی گرتنه و ایرو گله استنداپ در کتن هولی و نظام چهر وها بگم دوی هری دا والهیه کی هیا و استنداپ چی براستی جی لکردی گله خوش رودن یعنی اوا کارکیش خوش خبریه یعنی اوا تو لسر دکی وسا حکتب چیرو که خو باور بی و مشاری خو باور بی بگم تو دل تماشاوانا دگری دوی هلی دا و تجی در باسته به بس یه من دردکی من هبو یعنی من نخواست هنی استنداپ که والا چه بکم یعنی هر اگه بالا وجهی کشان به هر مجاره که میده اصلا دردکی من هبو مخواستش تکی بین مزمان اوی هلی دا از که خوش کم هم از خوار رخ ندکم و او همو کردی که هم بیشن لهمبری زمان ترکی زحمتی که دیتنه من آنی زمان و هر وها تشتی که هم بیشن ناف سیاستی دا قومینه و بی رنگی دوی هلی دا براستی چی کیف خوشم یعنی هکه من یا کارکی وها گرد سرملیخ و آنی و ایروشی گله کسی دندکن دوی هلی دا هیوی دکم پیش روشی دا بگمان حوجه دومدار و یعنی منو بده سری و نه تن استنداپ که بکمو خوب باش بکشینم هم رو شانو خوازم کار استنداپ جی بکم aslında yani hem şanu hem stand-up bu sabah hevra bidin. Yani birastî bergo jiyana me Kurda zêdetir trajediye û îro weket vê lîstika te jî medî demek di nava trajediye jî de gelek tiştê me pêkenî hene got mere pêvîkenin işte hostatî ew got mirov wêya derxe û ew hêlê got mere nabîne nîşan bide û biya min ate jî pir serkeftî bû ji wê hêlê ve pîroz dikim careke dinê. Ez dixwazim derbarê Şanoya Amedê jî de pirsekê bipirsim niha lîstikê ku nû got ser dixebitin û dirojê pêş de û nîşan bidin heye çi projeyê pêşiya wan e? زوها پیشم یعنی و دمکه دریج بیشن 8 سال داویه بود د قدا تایبتی دا مشان و دمشان دو سازی کی مهب و یا شانوی هیناجی بردوام هوا پشتی دمکه دریج نها شاریداری دیسا دست گل دانه و هم امکانی و دریجی نها ام به کارتین و کما شانوی باجری آمدی هم و دری خبات خود ماشین و هم بن بان شاریداری باجری مزن دا ما ای سال دست به خبات خود کرد حتی نها ما ای سال فستیوال چارا چکره یعنی سال وقت در بازمون و چهار فستیوال شانوی هم بو مزنه هم بو زاروک و ساعت شکر هر و حال لیسکا هری داوید درکت یا رومئو و جولیت نها چاویه اصلا آداپتاسیونه کیه یعنی نه اورژینالاویه uyarlamaya ki و نها ما او درخستی هم هری داوید سه جرا لیستن و سزونا نو دا ایلون دال پیشبری تماشاوانا به وش بلی ویشی نها در هنر کی بناوی مزگین هه به اصل خواج مردینه اما آلمانیا کار شانوید که دمکه دریش جنه که و دخوازه دمها تباخ دا لیستک وان میجن را لیستک کی جنا چه بکن ها حاضریوی تکرن و یکی ما پیشیمه دا دست به پروای خوب بکن او جی ایلون دا در کوه پیشبری تماشاوانا جبلی وی لیستک کی زاروکا بگمان پیشیمه و هر وها ام خوازه فستیوال که نام نتوی نها جبو حاضریوی جاسن زنکی هاتم اروپای هن بو هفدیتنا دمها جوت مهدا ام د فکرن فستیوال که نام نتوی و تمامی ام د فکرن 14 ولات بشتار ببنده هر ولاتی کو بشتار ببیشی و لیست که خواه نواروکا خواه لدجبری شر بیان او دم دمال هن باجیر هن ولاتا چه دکن ایسالشی پیشنیار گوسا جوان هات کو ام آمده چه بگم چی به یکی کیف خوشن و ام پلان سازی و دکن و هر وها هر روز اینی و شمی هم پشتی ایلون پیشبری تماشاوان و هر و بوزاروکا هفته چوی ما فستیوال که شانوی زاروکا چه کل نافچه آمده وان براستی جی او جو شوان و کلجانوان مرو ده مرو تنه
برای خواب بده خواد زاروکا تنه بوس زاروکا خواد بمشینه او جوشو کلا جنوان نیست که 8000 زاروکا تبشتاری لیست کا بون و چالکیا بون هر وها او یجی دومدار به یعنی ام خوازن هدا زیاده تر خواد خو دهلا زاروکا دا خورتر بکن بو گیاندنا زاروکا یک و ام بیشن نافچه در وای آمده و خونه کارم بگین کاری هنری او پلان سازیه که میبوی رنگیشی لپیشمه بله براستی اوجی وقت گود دلی مره خوشتی که هم لآمده تایبتی ناوند آمده دف خبات زاروکای شانوی و لروجاواجی زار هنر هاوینی هفته بوری ما نوچه اوجی چکر بو وقت گوش برگو زاروک پیش روجا منه دما کومرن هاده چه کوچه کردستانی و مرد بینو گو زاروک ترکی دی پیون هر مروی خودی وجدان ولات پاریس به گمان دلیوان دیشی لوما کارکی پر پیروزه پر سامنا داوی جول درباره خالی شیرو ده به از باورم گلک تماشاوانی مت بویر ولات نزدیکن نها برنامه قدیه و از دخوازم و بپرسم نه هنجی ملت وقتی گوت دبینن خالی شیروش ده بپرسن یا جی نابجین که جمر دره کی بکه نها بیشتر براستی جی برنامه هنک تاثیری که مزن چکره یعنی مرو پر حدید کاره بیشه جبر کو نها جید پرسن ایروج تماشوانه میکوی رو هاتم ویداره گله کسش مارا دما لیسه خلاص بوش مرگو خاطر بحثا چیرو که خالی شیرو نکر مگوت اواد لیسته کی جدایه لی راستی کی وسه یعنی لآمده جی گله کس ام کلانا در راستی کساتین و پرسن هن بردوام نکنو چما داوی بو هر وها فلان گلک پرسیوی رنگی هن نه نقاشی مجی هن یعنی نه قادا چانده وانده هم هول دادن یعنی به نوی هنک نبجی به اصلا فرمات کی وسا ام ده فکرم برنامه دیس جاردن بدن دست بکرن اجبر کو گلک مالباتاج مرد گوتن جاره یکمینه ام بزاروکی خورش حتی مزن رو دنین و بندوی برنامه ادمینن او تشتی هری گرینگ او کردید که وی مالی او زاروک تماشه دکن دوی هلی دا یعنی تقصد به نقاشی وی هنن ام پیش روش داد به برنامه اکی بوی رنگی جاردن بدومینن و کلا در راستی متن بین جانا سر نگاش مرد بین خاله شیرو هر درو کی بکه مادیم درو کرو سقه حسان تکست ویت نویسی پروواتی کرن و هر وها لی کاراکتر کی که جنک حنک دیده هات حس کردن بوی ابراسی خاله شیرو هر وها پری وی و آن کاراکتر در کتن پیش تشتکی بالکشه نزارم یعنی او کسی کی کوسا دروی مزن دکه و زیاده ترجی بالا زاروک دکشینه هن زاروک تین ندبین برای برنامه زاروک تیوی داشت چه دکم دو بیشم هوش زاروک تیوی مناسک من نه خاله شیرو هم تناست که جانات فکرم بدیم گلو بو پیش روش بگم ببین تالوکه که با زاروک او جیانا خیالی دوست تشتی کش بر پرمزن دکد هنه کی بالا زاروک دکشینه یعنی دو هلیدا باشه گلک سپاس که مهوالرجان هیویدی که مکتا گوت او پروژه که یکانه بو بیامند وشانگریه کردی دجی برنامه که وی فرماتی هیویدی که مدروجه پیش تلویزیون نبده بیجی پلاتفورم جدا دبیجی دیسا ام و ببینن و سپاس که مسرکفتن دخوازم دیسا سپاس خوش مالیا و هربن ام جو یک شانوی آمده براستی جی رو ام یعنی لوی درمه لی ام تخوازن هر کردگی کلکیجان باجری هبه ام تخوازن به لیستی خواه بگینن وان او کمی می شانوی مخابن پر زیده تنن و رول و میسیونا محمیه کسی که شانوی کردی دکن ام خواه بگینن تماشاوانی خواه ام وکرین داخواست کیجان باجری وره کیجان ولاتی وره ام هول بگن خواه بگینن وان و مالا و جرکدن